suočavamo sa problemom neznanja. Ljudi ne znaju. I opravdanja su razna. Te bio je komunizam, te nije imao ko da me nauči, obaveze životne, problemi, nisam imao gdje da naučim, od koga da naučim. Sve su to izgovori, nisu to realni problemi. Neznanje je veliki duhovni problem. Sveti Jefrem Sirijski piše da je neznanje velika duševna strast. Postoje tjelesne strasti, postoje duševne strasti. 3 velike duševne strasti su neznanje, zaboravnost i ljenost. Neznanje čovjeka vodi u tumaranje, u maglu. I onda ti iz jednog problema padaš u drugi problem. Kaže, ako slijepac slijepca vodi, obojica padaju u jamu. E sad, mi Srbi ne možemo da kažemo ne znamo. To možda može da kaže neki tamo crnac u Africi, u nekoj džungli, ja nisam znao ili nisam mogao da naučim, nije imao ko da mi objasni, ili na mome jeziku nisam imao Sveto pismo, ali Srbi ne mogu to da kažu. Srbi su narod koji ima na svome jeziku Sveto pismo, koji ima na svome jeziku djela svetih otaca, narod koji ima žitije svetih na svome jeziku. Pravoslavlje je na ovim prostorima ili hrišćanstvo od prvih dana. Mi imamo preko 800 godina Svetosavske crkve, a hrišćanstvo je tu od prvih dana. Mi se rađamo u pravoslavnom svijetu, nasleđujemo to od svojih predaka. Dakle, to što mi nešto ne znamo zato što ne želimo da znamo. Vi danas imate mlade ljude, mogu da vam nabroje prvu i drugu postavu Zvijezde i Partizana, ali kad ih pitaš da vam nabroje makar 12 apostola, ma kakvi, kad ih pitaš da li je apostol Pavle bio u 12-torici, naravno, on je u 12-torici. Ne znajući da sveti apostol Pavle ne pripada 12-torici apostola. I mi te stvari ne znamo. I pošto ne znamo kako bi trebali da živimo, a bez Boga ne možemo da živimo, ja sam u ovom danu prizvan da budem dobar hrišćanin, dobar čovjek, dobar brat, prijatelj, monah. Danas i u ovom danu koji ima 24 sata, ja imam dovoljno prostora i za molitvu i da pročitam makar jednu glavu iz Svetoga pisma i da pročitam makar jednu stranicu iz djela svetih otaca. Ko kaže da nema vremena, laže. Skoro mi se jedan brat, sa jednim bratom monahom pričam, pa mi on govori, kaže, uhvatio sam sebe da sam taj dan 7 sati bio na telefonu. 7 sati na telefonu. Postoji sad ta opcija da provjeriš. Kaže da sam se 7 sati molio taj dan, vjerovatno bi mrtve vaskrsavao. Mi toliko vremena trošimo na gluposti, na telefon, na ispijanje kafa, na filmove, serije, a onda kažemo nemam vremena za molitvu, nemam vremena da pročitam Sveto pismo, nemam vremena da nešto naučim o svojoj vjeri i naravno živiš u tami, u neznanju, tumaraš tamo vamo, što je najgore, ti si rob. Jer slobodan čovjek je onaj koji zna. Slobodan čovjek je onaj koji je spreman, koji vlada nad sobom. A nad sobom vlada, između ostalog, i onaj koji ima znanje. Neznanje je karakteristično za robove. I robovi su potrebni samo da budu šljakare, fizikalci. Oni ne trebaju mnogo da znaju, nego samo da dobro vuku. I današnje društvo, nažalost, stvara robove. Stvara ljude koji su nesposobni, koji ne razmišljaju, koji ne čitaju, koji ne znaju ne samo o svojoj vjeri nešto, nego realno ne znaju ništa. Protiv toga se moramo da borimo, zato što za zdravu ličnost potrebne su 3 djelatnosti. Duhovna, intelektualna i fizička. Krećemo se u tim pravcima, jer ako stanemo na trenutak, mi možemo da stojimo, ali vrijeme prolazi i ono što može čovjek u današnjem danu, onaj za 20 godina neće moći. Dakle, borimo se protiv neznanja, trudimo se da upoznamo nešto o svojoj vjeri. Ne možemo da ne znamo ko je bio Gospod i ko je Sveta Trojica, da ne znamo ko je Bogorodica. Ne možemo da ne znamo šta je liturgija sveta, da razlikujemo bogosluženja, šta je jutarnje bogosluženje, šta večernje, a šta liturgija. To su nasušne stvari, odatle sve počinje. A dalje kakva ti je vjera, takva ti je molitva, kakva ti je molitva, takva su ti djela i dok se okreneš, propast, pakao, očajanje, užas. Dakle, borimo se protiv neznanja, trudimo se da svaki dan iskoristimo najbolje moguće.